Beloved brothers and sisters, good morning. May awang tao. Good morning, Apo. Happy Fiesta, kina po Santo Niño. Tinitingal daw. Tintoy so tintay pa ng rambak. Iti Fiesta ni Apo Santo Niño na ubing. Ni Apo Jesus, iti kinaubing na. Ano iti ubing dito ita? 1, 2, 3, 4, 5. Plus 4. Bumarumot yung mesa. So, ubing. Iti pagsasaritaan tayo tatangal daw. Umuyo ti ubing ka dito, makaay-ayo unay. Diba? Kita nyo dito maladagat dito, makaay-ayo. Diba, mano? Iti oray oray magkadigit yung ubing na dito, babasit pa na dadakal na dito, oray ingat tulang da, kada papaanawad ang dito talaga sabsabali, dito maay-ayo ka. Yan yung ubing, lalo no dito, at danto mo pangay-ayo na sang kabasit nga, kung may nakabisong-bisungan ka, nagpaspasaklot at makay-ayo. Yung mas more, kaya maladagan, ito amo dito ka, anak na kitaon kung naka-inosente, na dito makais-isom ka, dito agsapon-sapon, dito, dede na nga, kung kunana, di ba, maay-ayo ka nga, maragragsakan ka, aglalalo tumanon na yung kapasuswan, tapos ayaw ka nung maibus mo din, tinemblang na ipasusok ako, nagmay, ubing ko mga subsubwang ka, ayaw ka nung maibus na din, labay na din, dito sabsabali ngamin, dito sabsabali ti aura, iti may isa nga ubing. Amoy dito, uray na bambanog ka, no imasulog, dito ubing king ka, kaslang sabsabali. Diba? Ito, ure, maawatam siguro, ninang lita yan. Ito, ure, nakatultulang. Ngano, ito, masadag, makita dito ubing. Ure, ito, hamo nga makita dito ubing, talaga nga sa pulaw. Kasi sabsabali, ti karisma, ti ubing. So, siguro nga, hindi panahon ni Magellan, hindi may dagiti Espanyol, dito yung Pilipinas, ti muna nga intod da, kasi ti ari ni Rahaw Mabon ba diya ma'am na mo history kani Queen Juana ti manang intod dagiti imahen ti maysa nga ubing ta maay-ayo dagiti Pilipino hindi no naay-ayo dati imahen ti maysa nga ubing siguro aya isuga po na nga nagwunda nga nagpa rebaptize into Christianity or nagpabunyag hindi kina Kristiyano di ununana, di ba? Kasi digit yung muna nga imahen nga intunda kada tayo ng Pilipino based on history. Di ba? Tapno maay-ayo tayo nga umarako iti pamati nga kina Kristiyano. Degay. Iti history amuyo mo siguro ti history tayo na yan. Iti pa'y kunada nga dito umuna nga dito imahen nga the Cebu nga in regalo iti Espanyol ni Magellan kada Raha Humabon and Queen Juana napuuran di Balayda kat milagro tayo di mapanda kitaan di imahen ti Santo Niño kat haan pulos nga naan ano iso di at the Jibag ina sa Pagyo di Cebu ikata. And no apay nga damat ti Santo Niño de Tondo, Manila, sigunmot ka dagiti agad adal, some of the taga Cebu, na dagiti royal family ti Cebu, they migrated to Manila and in Tondo. Nagyan dyan isot gapo na nga addati Santo Niño de Tondo, nga iti agramrambak damat iti kada January di jay. Di ba? Kaya't yung unuhaan din iti magbagada. Pero pagsasaritaan tayo iti may isang ubing, anakad ngamin ti kayat iti may isang ubing. Diba? Ti kayat, simple lang ti kayat ti may isang ubing. At ti kanon na. At ti ay ayam na. Diba? At ti ay ayam na ti ubing. No dati ingkay ko mga makityanda. At saka mo ni mamang ko, di mamang no, agpaili kami. Tara, naglaw yung siguro. Nung ano, makitam, di siya, ayan, ti pagay-ayaman, iliklik da ka ti pagnaan. Ninang dali. Di ba? Makitam, sumuwat ka pa maditsyan daan, jiting nga. Makitam, nagiti ay ayam, di jayan ka.
magnatatoy anak ko. Hindi sango. Hindi naging nateng. Tapno makita lang ay ayam. Kat iti tarigagay ti ubing ay ayam laeng. No inikam ti ay ayam ti ubingan, mayatal naragsaken. Dumakkel, nagbaling nga high school, elementary high school, simret ti panagadalan, anya ti kayat na. Kayat ko ti agbalin nga doktor, kayat ko ti agbalin nga engineer, kayat ko ti agbalin nga abogado, kayat ko ti agbalin nga accountant, kayat ko ti agbalin nga pulis, ng pagtakaat awan ti mayat nga agpadi. Awan ti mayat nga agpadi, puro kakas niya professional, dakadakwada. Yung kitaan niyo manmano kami nga padi nga taga-Bata. Kitaan niyo, mga patador kayo mo, dahil nga taga-Bata. Siya, ni Apo Bispo Ben, ni Apo Jema, nga maduli. Sino kan pa ti taga-Bata? Ado, ti taga-Bata kan ng naikamkamang. Awan iti, tubo nga mismo dito'y Bata. So, nga kitaan niyo, ninandali ano apo kong nga lalaki. The ambition na ito, kakas giant. Agbalin nga professional. Di ba? Ngam taksang gasat kuno nag-college da, nagbarairong da, inom, di barkada di na surutan da, ito tarigagay na agbalin nga accountant na nagbalinan na. Komprador, uno para tayo ti Hueteng. Diba? Dede kayat na nagbalin nga pulis, nag-criminology, di nakapasa, miso nagbalin nga papaanawan, nagsaya ato no nagbalin nga tanod. Diba? Dede inhinyero, kapunta din naman impas na tiyagbasan, balin na nga engineer, construction worker. Dagiti kayat na tiyagbasan nga broadcaster, when no dagiti agire pagpadamang, anak nagbalinan da, ismosa. Diba? So, kasi ti tarigagay ti tao. Into no nakasapol ti trabaho, nagmayat. Yung tuno maumang ang trabaho, anan ko ti tarigagay ti tao. Nag-retire ako ba? Diba? Ito ti tarigagay ti tao, manipod na gubing, tinarigagayan na ti agbalid nga professional, nakapagtrabaho, tarigagayan ng tumanan ti ag-retire. Intun makaretire ti tao, bakit lakayan, anantot kaya na, pagayo man? Anantot kaya na, anantuman ti tarigagay ti may nga, bakit lakayan? Ang supli nga ubing. Diba? Kasano apo, kung ito nagkurut-kurut ka, maban na mo, pabid na, tero pa na. Diba? Kada, na, mampakotag na umubi nga. Diba? Ina man paurnos na timrup, ina man nagpa-parlor tap na umubi nga. Kung na nete lakay, nete bakit kuno lakay. Nete lakay kat, kayat ko ti agbalin nga ubing, agbado mo nete, isa sporty mo, ag-shorts, kada, agkumpurme mo, nga burloloy nga ipay ng tap na agbalin nga kasla ubing. Biblical. Biblical mo nga tatikas yan, parang agsubling nga ron, kasi iti may isa nga ubing, nga muna ni Apo Jesus. Diba, kasjay, iti may isa nga ubing. Life cycle, iti may isa nga ubing. Ito ko na, dagat manutawin mo. Ay, 40 plus ko pa ila, 70 plus na gaya mo. Taag tarigagay nga ron, manan nga agsubling nga, kas may isa nga ubing. Di nasayaat, diba? Tarigagayang ti may nga agbalin akas iti may nga ubing tako na nga rod ni Apo Jesus dagiti kas kadalitoy nga ubing isuti kang runaan iti pagarian ti langit. Unless you become like a child, you cannot inherit the kingdom of God. Di nga rod ti kunan, nohan kayo agbalin akas kadagitoy nga ubing haan kayo nga may kari na umawat ti pagarian ti langit. Apay nga min nga ubing tinyak sampol ni Apo Jesus. Umuna, ti may isang ubing, haan na agimulmula iti sakit, tinakam. Diba? Ti may isang ubing, urikin na tusap ka, kusilap lang ng una nang tungin kang pumanaw ton. Haan na ito, may isang laong ako nga. Haan nga ibagbagat ti ubing ni Jai. Mapabukngan pa ikat niya. Umadayon, adaywanan. Di ba isang ubing, nakayat ki makiriri.
mabalbalin. Di ba? Ti ubig, hindi una na nga ron, di ba, ti pan communicate dagiti naganak, lulong, mula, hindi ko mulaga. Minulagatan na ka nga po na umlag ka, madayo ka. Namandang agmula ti sakit tinakam. Ti ubing, haan nga panunod iti dakos, iti sabali nga tao. Ang akaslatang dete, giinom ka, nakangaglantihang nga umisot, o galwat ka, makita ka na tabakman, babautan. Diba, kasjay tatan, nung ti ubing, awan ti kasjay, iti panunod na, nadalos, natarnaw, iti panunod, iti may isang ubing. Because, tikat simple lang, nga ron, ti kayat iti may isang ubing, han na kayat ti makiapa, liklikan na ti parang nakiriri. Diba? Ang pagpanunutan dito datayo. No dito lang hantay nga napagustuhan ka, may samlaan ko naman. Lalo ka dagiti babae nga man nakiapan. Nagpipiya, Diyos ko, dagiti lang, at tapay dagiti, mangkukulam ka no. Diba? Mangkukulam ka no kami. Kung ala, mapandag di barangayan. Rumwar aming nasaksakitan tinakaman. Di ba? Yung ti ubing haan nga kasjay, haan na nga amo ti agmulat ti sakit tinakam. Tangami de puso ti may nga ubing, karirik na ti may nga ubing, inosente may laan ka dagiti pungtot gura, ken dagiti kung kuna tayo nga sakit tinakam. May kadwa, ti may nga ubing haan nga naimot, malaksid no sinursuruan ni nanang katang nagbalin nga na imot. Di ba isang ubing no, takang anon na ipadawat na. Di eskwela. Di ba? Di ba isang ubing, nagiti babasing ubing, ikam ti chocolate, di ba, ingko na dete kadwa na nga kaitad na. Di ba? Unless kung nga ron, no sinursurwan, tinagan natin ko na, oy, no, makita dete classmate mo, idulin mo, takang ano mo, kanada, di ba? Di ba? Kasjay, haan nga naimot iti may isang ubing na parahabor. Amin, kita ayam na, kaya't na nga ipaayayam mati sa bali, tapno at dantumot iti makiayayam kung kuha na, kasi iti kapanunutan ti ubing. Haan nga naimot ti may isang ubing na parahabor, mangtod. Ano naman ti at daking kuha na, apay, diti may katlungan na pintas. Kasi diti may isang ubing, there is a sense of dependency. Kanino? Iti naganakken ko na. Nga ang muna nga dagiti naganakken ko na, lulong-lula, they will provide anyaman ti masapol na. Isumahaan nga na, haan nga pangadwa nga mangtod, agiburay no anyaman ti, itad na maitad na. Because he believes, or that child believes, that his or her mother or father will give mangtod. Diba? Iso nga ng parabor ti may ubing. Di tinapintas nga pagpanunutan tayo. Ti may isang ubing, ang nga managmulat ti sakit tinakam, ti may isang ubing na parabor, ti may isang ubing, he has a sense of dependency to his parents. Kasmut ka na tayo kuma. Nga haan tayo kuma nga padlip-lipatan, nga at dati Diyos, nga mangmangtad ka na giti amin ang pagkasapulan tayo. Kaya't ni Apo Diyos nga ipalagip ka na tayo, nga haan tayo nga agmulmula ti sakit tinakam, tanto da tayo managmula tayo ti sakit tinakam, di ta ti pagtugwan ti adu nga sakit, anapay, di ta ti pagtugwan ti adu nga, kurot-rot ti rupa tayo. Kitaan nyo, nagmulmula ka ti sakit tinakam, adu mapataod mo nga sakit ti puso. Tunukon sa balik ko. No, awan ti kagurguram, awan ti sakit tinakam mo, kuna na nga ron, you are more healthy, you're healthier. Diba? No, awan ti dudulin mo nga sakit tinakam, nasalsalun at ka, kasi awan ti panpanunutam, awan ti mangis-stress king ka. Diba? We need to have that attitude also nga managparabor nga no anyaman ti kaya tayo nga itad tayo. Kasi mamati tayo, nahaan tayo nga maibusan because God will give whatever we need.
Dijiti kayat nga ipalagip ni Apo Jesus kada tayo itim dahito nga Domingo. Akas kadagiti agtapno agbalin tayo, akas kadagiti may nga ubing, amay kari iti pagarian ni Apo Dios. Kaya, dijiti kayat nga ipagarian ni Apo Dios kada tayo, iti dahito nga tayo nga panangrambak iti fiesta ni Apo Santo Niño, iti nga Domingo. Agbalin nga natanaw, nadalos iti panunot iti may nga ubing. Tapno anda nga ibagbaga kada tayo pagsasauda, anak ti Diablo. Di ba? Tapno handa nga ibagbaga nga kasjay. Ngem, ti makita da kada tayo, anak tayo ni Apo Dios. Di ba? Hindi ko na, hindi ko didulong mi ka, anak nakati Diablo. Di ka Diablo ka mo, ako lulong ka, di Diablo ka. Di amin. Oh, iso niya pa, napintas ka kabsat, tumakita na tayo, pudpudno tayo mo, akas kani Apo Santo Niño, nga anak ti Diyos, makaayayo kan kuana. Haan nga managimulat ti sakit tinakam, na parabor, and at the same time, like a child, dependent kani Apo Diyos. Hindi nang nangruna ngamin hindi pa nagbalin tayo nga dependent kin Apo Diyos. Kasi no duma, alam ko yung Los Buenos, tikunadang kat amin dagitoy sa nikwak aggapo kanya pinataod ko gapo ti panagbanbanog ko dito tikunadang amin duma no ami reason tayo those things dagiti material nga banbanag nga dakada tayo inted ti Dios in pabulod ti Dios nga usaran tayo nga pagimbagan ti pamilya tayo pada tayo nga tao, ken iti kagimungan tayo. Iti ka kung namin nga ron group chat, medical man ka, noawang kwarta, magparikot ka. Awan na ti awan, kunada. Kung naman ti may isa, deta ti pamanag nag-apo, kunada kanya, di group chat me, deta ti pamanag nag-apo, nga nagiti material nga banbanag, na aramid para iti pagimbagan tayo nga tao. Haan nga para iti pagdaksan, mangirubo, mangidadanos, iti sa bali nga tao. Isut na kay rantaan, dagiti material, kwarta, lugan, sanikwa, dagiti na kay rantaan na kuna na kanya. Which is ang paypayso. Diba? Which is ang paypayso magkakabsat. Tanong nagduma nga may, di pa nang sobra nga pa nang tengel tayo ka dagiti material nga banbana. Ay, dati pangkutan ti pa nagririri. Nung dito may isang ubing, at dalakad di ay ayam na uray awang kwarta na naragsakan. Kasi it goes back. Amuna na naging tinaganak ng kuwan na mangtag ng kuwan. Kasi tayo mo, naglagipon tayo nga mangtag ni Apo Dios kadagiti kasapulan tayo. Yeah? Ti panunod tayo, ti puso tayo hanga agubing-ubing. Diba? Sa bagay ko na mo, dito may isang alaba, dito may isang abakutan ka, kabaw to ka, balin, agsubling akas may isang ubing. Apay, awan ngipon na. Awan ngipon na. Nasaan, agkabaw, agay ayaw. Diba? At so, magkasya nga talaga, agsubli tayo, tiki na ubing tayo, tapno ti Diyos, maayayo unay kada tayo.